Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kamau meluk cera Siemens Employees Union kila kerpat ya Menteri Rangba kajela ukan rat ke sangma pansiu no ya kapisa kat kum ka skim bakerpang na kabenta kinong trei kani ka karkhana penmi do bilat haki ar benta om ban ai lai benta na ka jingsiu hadin ka jing kendu bat Menteri Rangba kajela u presiden ka MCCEU uba penskem lingdo ula pentip sya kinong thok kubor baka sarkar ha ka baningkong kalap terwa ban pelat no ya ka jing yarap haki lai teli ki jing siu na ka benta lai snem kani ka jing penbana ka sarkar kan bo jing yaki shu uba lingdo ula pensyai balakmi linti ba kinong trei kin yo kumba khat saulak tingka na ka tega skim henrei ula penpau baka jing sngokhya balada yo tang kumba saulak tingka ha ka shisnem banwan ra ka jing yaki ban pendap penbiang ya ka yeng kasem ula kentu ya ka sarkar baka de ban pelat 20% na kapisa baro ha ka sin ka baningkong bat ya ka basa 100% on pelat ha uju snem uba penskem lingdo ula kedo ba Menteri Rangba shim la ai kanu ka jingkular henry ula ong bakin sapet benya habaya de bat kani ka jingkerpat ka jongki na kalyang Vice President ka MCCEU uba SK Dekhar ula yathu bana kalyang ka jongki kila pensngo sya Menteri Rangba ka jilla ban pentre kamye ki project hapo ka MCCL ban kershan ya kinong tre ki badangsa bun snem ka jing syakri ula kubur ya ka rai jong ka sarkar ban khangno ya ka MCCL hadu ka lai phuai tarik unno pra ar hajar apusau henry ula banjur ya ka sarkar ban pendon kam ya ki kor ki bor ki baladon lupa ha ka jaka ban e no ya ki klem pendon kam uba dekhar ula ai jing mut ban bo ya ka Industrial Training Institute lani ka jaka ai jing hikai kam hapo ka jaka jong ka MCCL da ka bakdo baka jingtei kiladan lupa nalor kata uba dekhar ula kedo baka mau melu kala nang kenja nadu baka MCCL kala sange no ya ka jingtrei kam ka jaka kala long ka jaka ka bama ha ka baduna bha kinong let nong wan ki kali ka bapelong ya ka ban khamduna ka jingsngan haba yanu jor bat ka por baka MCCL kadang pentrei kam ula benrap jingwan kendu jungi siam tasni kalau ban esok met biang itu bina parandam tiba ila ai benai badap siam badap kalau kita jikut mau itu government yang kaji pular ke cukai ini nagor ba ni yang untuk skim ba sokar ba terwa ni buat ni ba ni pen mau ka sokar ba idon ki point ki ba ni ai na kalian ka jogi alor ka tu kaji yang ka skim long alor ni yang ka skim ni ai ru point ba ka sokar kan put diet dalam ini katakan long menikong ba yaki para noktrei dang buat senam mentrei itu dulu kuat ba soka ka cina kam cina jam ang dia po MCCL kia po jaka namar ba isutu ba hoi ka ting project MCCL plan kalakut ngim tharai yu ba kan sedang biang kamdon siu taka jik temu ban pai dia biang revisit biang ya kataka jing par ka jungi ba ngi tu pan du tapa kan peniat biang ya kaplan ko ngi la bu ya kadika jikwa ka jungi ngadu senam arajar atau yuan iki sini bantawan sokar ban peniat biang ya kaplan mulai pat ni sutu ba government kaplan su kapan lupa bun ki daw jing kala kapor jing wan ki pat ki an ke ni sutu ba kanum kapam long festival siu wan priat plat si nakaliam ka jongi ibu ka point ka way ka ba nila item ba ada umla siu wan priat ka plan di way kilap kilti ka government kan siam ban involve ini wan priat ya kinu ki project di bawah hang thi nomor ki sutu ba aba snai ka kam ka jam ban ai kam ajam ni brio aba kam ka long ka banikong ka long ka pisa ban bay pinok trei lebor ta entrepreneur pinong yalam peniat ikam buat kajaka di nilak kerja yang khmat Menteri Rangba ba nakaliang ka jongi nakaliang ka lebor ba ka entrepreneur ni ngila long kloy ba ngin ya peniat lang ya kanu ko project ko sokar kan nora pati ni kloy ru ba ngin ai ki lebor pinok trei nakaliang ka jongi kinapur di para nong trei di ba kasnam ka jongi kadang day ba trei di
ki kontraktual ki trini sukidon ki badang hapan tray kasan aku senam oh ki paralog nak tray ki ba la jan kut ni keren ki kata ki terku ki layo ini ke skim te kata kata ki ya keren ke jongi buat usiam di poin pun kong ka ba kalong ba ya katu ke priak ke jongi ke skim ngiri ku sutu ba ni dei tangki which board nimdon hatu ka grade 5 pay skill jong government jing yo ka baret di kumba pila UI ba kasokar kan ai sopho lai po di lada pihak yang kini hapo lai senam lada pihak yang kini hapo lai senam ada ai yang ni tak tu sopho lai po kan ketak kalau ye ko jumi nomor ngindio tang nak maksimum khat saw ngindio tang lai saulak hisendio kata kamlong visible kamlong kapa la man punya ke ye sep ide ko sutu kejing lut malakas ni pedang lai senam ngindio tak kata kalong kejing ini bila perpau yang kini khmat menteri lempak buat ulah kular ba hoi labu apo lai senam hendai ngi la dawa ba apo senam di pendap te ulah kular ya kani ru an persiang man pendap ya kani apo senam bat ngi la pan ba rumla bat pia ya kata kasopo lai ko mentah haka di first installment indio sopo bat haka baar ipan baik unjuk ho yo one shot kata kati kijing pan ka jongi na government di nakaliang ka jong menteri apa ni ba kalong seso ka jing keren bat kular hi ba yak ba idei ban yo mitrai matau prai ni yo no yak ba nakular ban ai yang Januari to first installment bai kata ka point ka bangi keren tu ba dei ban sina kambiang yang ki ya kata ru na keren sai ba en gol ni kong yang ni bat yang ni ketup lang akan kono kaplan jong government ha ba kadon ban sina ki projek hangki ko MCL mai sa ko karna ya boro kinok tray bagi ba maksimum bagi niyo kalong ta kan ka kalai ka solak limyo buat eh memang idei ki wis buat limdai kum ki wei kitnat sokar ki ba ki wan ta 50 skill kum ka housing buat itu kidon maka jo ka skill ka bahe hang tu pion pidi tu aku pion hang tu kila yo obun kan tingi ki jing dawa jingi kalong ba nalor ki jing yo ibaret nalor ki pia yangi ki lai tili te ka du nong yangi kan yin bam nang sinakam kata kadi belum sim lah menjur kan kumpular ban pendap ngi pan sistem ke ka kajal meeting jungi ka pan ba sistem le pan pendap di nakaliang ka jung ong ba sistem dengan an hapan study swa la ne em ka don em ka pisah wat ngi pat ngi la pan ba dei ban ai one shot kamut mentai sau phau kin ai no unjuk phau ban deploy kan ni kamut unjuk phau kin ai apo sistem ka jing pan ka jungi ti ulah kular ba persiang pendap ni katum kapur katum ngam ngam ko bangila ai din kerja dulu ni bagi siang hak bedai bagi orang pandan rapat di nogi projek no de lada kam plan melasuknya ke ibu kuat kalau ba nak kalian jungi kinok tray ro ni dak pa ro si ro nogi borsnang ni kini nogi beran talang mo begini trelang bagi kinok tray lada kesokar kawan rakyat di nogi projek di Batman kenang ba mungkin hi mo ba hadu bakang MCCL ni si buan kinok tray buan kay ukot hak thai no kalahir sa ya katanya melak melen hiro baik ai bagi kepak entah bak berada government kadang-kadang ke semua badan rakyat ini yang ini lagi projek harga sekarang ada tepat saya bosnya orang ini kini benar-benar hanti punya FCL kini trelang karena bahkan loh yang jemput ya katakan yo kalian kayak pemjam kalian kayak kot dengan bat kerja kepari nama bah laban mennya bah buan ini nak tray jungi kiwi bos buan ki kasual di buan kontrak itu beri hadiah belas shutdown ke plan kila duit kamu jam 5 pergi di kata red rela la menanrak kum ni projek buat semai sengila men recruit yang kiru bat nginap penkulah mak sukarop kali tap yang kiru lara kelong kan lu kam baka pemera kemelong cuma toy nang tak kiru dia kalau sekarang pada kalian juga union dan kalian juga nang terakhir profit kiko hi ba kati kecaka kan nang ce kanong kandang long hi kecaka kapan so ne se kapan nang permi iki lali kapan nang warra pada kala ai kamai jam iki ki longgir hadi ko kam tam nang safety dan kalian juga shift start hi ulang home di pada kalian kiru haji syak asim ke inisiatif nang bagi di pada DPR balas kadang hi kan projek kapan dari usul percaya ini pada kai ke projek kapan
Henry lapan tu kat tu di suggestion nak jengir kasi kai suggestion pina nak lagi nak lagi jengir lah batai kat tu ni kasi nak lagi jengir apa ni bakti ke cakap mesti nak pi tadi bukan di plan hoi ka officially ke plan ka khang kalai pui tri nai Disember 2020dari ke plan kam chung la ya shu nang ru nam 2020 apa wan lockdown kemudian bakal lockdown lah peru papan jadi kami sih te kemudian waktu plan pada cekak ke plan bahaya wah sebun ki dan ki kenu ki kotar adu ki office adu ki bahaya wah cekak te kini ke cekak ada kamlong kapa kam penmi isu le kamlong syu ke kam kamera igin hulu kaman persutunan mo kemengi menta ki jingnya ki kaliru kamai wan ki kenja ha te kini ke cekak kapulongi masuk kam sosial banginya ini yang kalau benar aman kidu-kidu ki jikstu fair hakaba hang tu hapo kanyan mak kidu ki kuatar kiba kini ki bomdan basa syu manu strok kala kerja ki nong tre ki don ki kali ki kila kerja tinggi sku ba le se nak lem jengi insist balangi bor soka bahkan le ino khamtam yang ni kerja ka lani bahkan wandur yang ka ada kidu pak ki project ki hadir nang bakal long pada kaban ai biang kan long biang kerja ka bosiso nang ai kam jam nang tai ki long di jengi te ho nak lain jengi dia saya nak lain jengi nak lain ke simong le khat bala sila nak kalong ban ra ru buat bersaya yang kerja technical school dari technical institute kaban long kerja politeknik ni ki ITI ni ki vocational training school ang kinamar pangi ba hang ki machine selalu lupa jika ban lesson bersama kelas ni lembat tu ka CCR kan control room bukan dalam di komputer room itu dalam bakal keluar kata akan masuk serkan kalian ban invest mai kita ini dan kali ki bujot se lan ki balang ya ki bangila ban perlu kerja praktikal dan pataki kena ada kita ban ship bukan ni automobile engineering ni automotive ni kunta ini dan ke transmission lagi jom dalam electrical ki balaban le kan ni tinggal semua ngisu aja mut balang ngila dan kum kita ki institute lesik ke politik ni dan ya NIT hajan kabelong tangkum ba 100 kilometer jengai nak ke plan tikane kerukan dei ko ina ka bakal kala maniat kadai keju nak pergi kerja school mo kapan ai dei kini kena ban besar ke NIT hajan aku ini semua bala ada kalong ke bala ha ni suho bar ko semester nah ni sem diri wa kubur ba kalong mangidan du ke ITI ilar nak kaleng semester ulang balesing nak penhe ya ke ITI next one ya ke ITI bar ITI tinggi tentang plumber tentang ke berat ki trade mo tinggal aman ekspansi gitu seka mechanical seka electrical seka automobile fitter berkota terter tinggi suhu bahkan ni kalau abdi kau ida pergi lah lada ke sorkar kadang sisa kata kajing temu kadang sisa kata political will banon rabiang itu kejaka jungi bukan nang kumba ke julong kibre kenya yo kamai kinyo ke dukan kin yo pandie ki kalikin kamai kibre lalu ki barat dulu ki bahe kini amde shu barang tang direct employment indirect ru kui kini yo untuk lang nak kata te mereka jing ko jing ke sarkar bersima urut kini kalau kena urban bakati ke jaka kan sa kan ja ke kalau ka ba ima shisha lam nang hawi ka ten dan kalau kambam singan chu pinya nomor ba ki jaka kalau ko bria pinya nek nang tinapo sinong jungi no sinong jung momlo sineng kala kanja ma undan nang tre undan nang ya nang yang te kam nang singan naksong jungi ya bor sarkar limbakan ni ru bor sarkar haju kapor ni kui stakeholder kisnong githau sikathan jungi ru ada kalong kala bakinnya puslang nak yang jungi ka sarkar bakan ra ikno dagan no kala ban pelong biang iti kijaka ka banora ya ka lat kamai giji ka tajam bubun berlang banra wi korek par sikathan oi berkata he mari